Pozdrav youtuberi, u današnjem klipu ću vam pokazati kako da promijenite boju glasa u Sony Vegas. Znači otvorite Sony Vegas, idete desni klik, insert audio track, ne video nego audio. I onda ću ja nešto da snimim. Evo, ok. Pozdrav youtuberi. Tako. Da vidimo kako to izgleda. Pozdrav youtuberi. Znači, sada idete na to jest ovdje gore ovako treba da izgleda video, audio track. Vidite ovako. Znači, kao što je ovdje gore, treba da ima ovaj plusić. Znači, idete track fix, idete na ovaj prvi, idete all i idete pitch shift, onda idete add i ok. Onda ćete dobiti ovo, onda idete ovdje, to tu, onda izaberete ovo speech 3 fast i onda ovdje stavite na high. I sada, ako hoćete stari glas, vučete na gore. Ajde imamo kako to izgleda. Vidite kako to izgleda. A da vidimo kako izgleda dublji. Ako želite dublji, vučete na levo. Pozdrav youtuberi. A dobro, ne morate baš toliko, ali možete ovako. Ako ste baš mladi kao ja. Pozdrav youtuberi. E pa sad i to ne valja. Samo malo dublji treba da bude. Za tutorial. Pozdrav youtuberi. Eto, može tako nešto ili skroz ovako. Ajde da vidimo i to. Pozdrav youtuberi. Eto, može tako nekako. Ali suština je da vi shvatite kako se menja boja glasa. I to je to.